panyaya pop 10 atinasho mutarisi yanetsa as I speak. Fadza Muthenga isisipo pa YouTube nenyaya yemafights avo iwawa. Let me just read what Pop 10 wrote. Hansi nobody made me do this. I'm claiming back my life and seeking refuge from the evil eye. This is the song that started half of the shit I'm going through. Tinashe Mtarisi Jr., you know I love you. Please reach out to your father since he blocked me and tell him I have surrendered all rights to this project and he may do whatever he always wanted to do with it. To everyone who feels I owe them, please feel free to engage me in peace so I can move on to the next chapter, which is more likely to be about myself and my people who understand me. Cheers to humble beginnings, son of Matanga, grandson of Kazembe. Mukunzwa zvaari kutaura mukomana. Hanzi aiwa song torai zvenyu muite zvamunoda nayo, and he deleted the song. Mukada kutoigoogla izvezvi as we speak, it's no longer there. And then he also wrote, Dear family, I'm writing to share some thoughts regarding the message behind my actual your song Fadza Muthenga. While I poured a lot of emotion by going against my being into the creation of this track, I want to clarify that I'm currently detaching myself from the specific message it conveys. As an artist, my perspective often evolves, and I want to encourage you to find your own personal meaning in the music rather than viewing it solely through the lens of my original intent. Letty with an ear here. Thank you for your continued support and for being part of this journey with me so far. But as of today, I Pop 10, I'm freeing myself by detaching from Fadza Muthenga. I'm removing myself from both its creation and benefits, if any with immediate effect. Family, you probably have no idea how the song has enslaved me, but thanks to my creator, I'm finally free by letting go. Best regards, amen, whatever, your Pop 10. Handiziva hangu kuti mukomana chii chiri kuitika, but I feel like mukomana since last year paakarambwa nehanzvadzi yaMichael Jackson, Anita, hazvina kumbonyatsofamba zvakanaka. He is still depressed. Unatsoona achitaura kuTikTok malive anoita kuti no, something is wrong with this guy. Mukomana hake is trying kuda kudzoka mugame, but njuga dzinenge dziri kurema. Regai Tinashe Mtarisi azosiyana nezvemusic, cause music yacho kana ichistressa kudai so, kana vanhu vachipedzisira vakutukana vakudai so, zvinozoita meaning here kana zvinhu zvakudai. I'm sure he is regretting kuti song akaidelete. Song here was one of his best songs. Adokunyepa, it was one of his best. And kana akuti he is detaching himself, ari kuda kuita mama hits here achazokunda ana Fadza Muthenga, because that song yakarira ade kunyeperana. And now ari kuti Tinashe akablokerwe ina Tinashe. But seemingly Tinashe wacho akamutega. Kana kuti akabloka kuWhatsApp here kana kuti kupi, but hands I was blocked. Vari padhuze naye, please check on him. He needs help, and people please talk to him. He needs people to talk to. Music industry haidi kuita soft. He should man up. Otherwise zvinhu zvacho hazvinonyatsomire zvakanaka. Gore rinouya futi achauya futi neimwe stance. Last year futi he came with a lot of things online. He also wrote something about Secalas. Hanzi panapa, remember Secalas anoita kunge ndiye akarongeka pana Sauro, but when Sauro died we saw a lot kusanganisira mabhodhoro ebhorongo pamasofa. Inini ndaive kusaidhira colors until ndaona mabhodhoro ebhorongo. Ari kutaura kuti Secalas anoita kunge akarongeka, but anoita zvebhorongo. Murikuona kupfumurana kwacho kwazvakuenda, nyaya dzacho muri kukuona kuti kwakamira sei. Zvinhu zvacho soka ameno. And then Winky D. I think Winky D is an enemy, a great one, not is a big enemy. And why does he offer you a collaboration when you have reason? How many times did I knock on his door for a collaboration and I got ignored? The day I realized kokai ndiri kublawayo kuswera mangwana banda achifona akati muchawa kuri sei. It means kuti according to laws of power yevakomana avo vanokuwana pavanokuda chete, ukavatsvaga ufe wakavawana, which is hypocritic. Hanzi hypocritic, man. Zvinhu zvacho so ameno, I don't know, but anyway vanozivana kumusic kwavo ikoko, ndo zvatingangotaura. Isusu hatizive zvavari kunyorerana zvese zvavari kutukirana, ndo zvandingangotaure. But anyway, Fadza Muthenga is no longer on YouTube, and it's so sad kuti mukomana uyu is breaking down.
He really needs some help. Just like Holy 10, it's a cry for help as well, Panapa.